Dek bagai PU Akrina bi ngombelin permen kena entah pe kempuk kena di tengah-tengah zabu kami iba suari sisi denda henda nggo piga-piga bulan henda nggo memban kena gelarna ijenda iresmikan ije kami niat marenda ipampukun kami man bibina bagenge surah-surah kami gelas rasi sekolah yang baba gelarne sehat-sehat bagai bibina rah bengkilana. Iya, alokan. Iya, eda permen kenandai. Gegeleng goban kena gelarna. Isa gelarna. Iya, gelarna ngosinggoban waktu super lebih Ameta Nayara. Baru guru singa. Maka lang maksudku enda penyerahan dengan enda. Maka ibas paksa enda sahkan kena kari gelarne. Kami man remomo kena kujul masin terem. Manggau isa kena 11 ndike. Aku ada nggojenda, meter kamru. Bapak andung gojenda. Enda manbandu permen iyo say kami kam naki matawari enda. Maka sehat kam. Baju EP tegur kami bergembira merah mereka. Iya, gua ningke nangko dong. Puang, ni puang. Manbandu kerina puang kalimbubu kami. Enda gelar permen kami Ameta Nayara. Guru singa. Bere milala. Kempu de pari. Terus ko kalimbubu ya. Sukut karo margana nari, jenda nari, sukut karo jenda nari kerina. Laya musik. Iya, eman bandu kam menaisa. Kam sukut kerina karo margana ikut negeri singa senina semboyang sepamarin separibana sepanglontung kurikut nande kemerahan sah kandu kulebe kakam nina sah kandu toto res pasu-pasu penukur kuning kempudu bagai kanina lang adi biasa nadakam raon nginda sa zaman sebagai bas jenda nina ya bagai bandu ya iya kam reh kulebe kam menaisa kam sukut ya. Iya kamu neng sesukut karo margana Krina Riku teman sadalinandu Didong anakku didong permen bibina Doa didong anakku Lampas belin permen bibina alena Lupa maging ngayakeun belindu ku doakeun permen bibina alena lupa batuk ngayakeun dedangna doakeun kami permen bangkilane
lupa makin ngayakeun gedangdut. Adi gombelin pagi permen bibinendang de olah kisat kel pagi suruh nini tak alena doa tidak alena ku doakan beru guru singa permen bibina doa didong lampas belin ku doakan permen bibina bere milala olah kam ngandong permen bibina ku doakan permen bibina alena doa didong lampas belin lupa magin permen bibina alena ngayakan gedang belindu. Ya terus Krina ya, terus kam sukun Krina kam tamandu karena penukur kuning ya, tamandu penukur kuning karena kempudu. Kencar kedungan kam sukut karamargana terus kam singalu bere kam bilala margana rikut dagi teman sadadanya nendo ya kam semiring margana ikut na kam bilala adidong anakku didong turang babana doa tidak lampas beli adinggo didongken bibindu kam turang bapana lupa magin ngayaken belindu sangap kerina bibindu anakku pengarapan kami sesura-sura bibindu ya aku doa didang anakku ading gombelin pagi daging ibabat temanan dena olah kisat suruh bibinta ading gombelin pagi daging ibabat anakku olah kisat suruh bengkilanta doaku didong lampas belin anakku doaku didong lampas belin kempuninina eme pengarapan kami karina lupa makin ngayakan belindu sanap serasi kam baba gelardu bagem permen bibina ngasup kam baba gelardu anakku bagem pasu kami ku doa didongken turang bapana olah kisat suruh bolangta ku doa didongken kempu ninina sepagi sura-surandu terus Krina ya ikut kam singalo pernini iya kam singalo bere kam sepiring margana ikutan namilan kan serkedungan neruskan singalo perninin kam tamar malam margana kudik tempat duh
Iya terus. Iya Bang Endut, sabarindu laguna. Adina gombalin bagi. Iya terus lagi kamprina ya. Eri kedikudagi teman saradali nenendu karena nahkan penuh kurukuni. Gelah lupa magin lupa batu karena ngayakan gedang na baberi kempundu. Siap. Adina gombelin daging belin daging ibabanaki belin bekas pendidong nande bapa perkuat rasi kuning kuningi permen bibina bibi bacar metami mahuli kelazar na daging totori kudras pasu pasuna ulah kelmacita rudang mejile rudang mejile turang bapak amat kade-kade rudang mejile berbibina rudang man kade-kade. Makasih ingat pada nanti bapak si pakai megelang tuh minat teta payo minat teta si pakai kenggelang ulah kalmacita ke rudang mejile anakku rudang mejile luah man kalim bubu permen bibina luah man kade-kade. Iya terus kam krina puang di puang sekolah perkampung kam sebering margana ikut tengah depan krina dagi kamulah kami sterin tadi laku tadi dengan dagi kalim bubu pada sifat marga karena bapak resana karena baru margana kerina dagi esok kendo karena penukur kuning karena babari kempudu ulah kami sering tadi terus dagi kamu kerina anak bro anak bro karena karo merdana esok kendo dagi penukur kuning babari kempudu ulah kami sering tadi anak bro karo merdana ya anak bro mantrana baru semua kuri teman meriah anak muda kerina ulah sering tadi nang gombelin permen bibina gombelin daging ibaba permen bengkilana ulah kelmacitang rudang rudang mejile permen bibina luang man kade-kade mahuli kelazar na daging totori kudras pasu pasuna ulah kalmacitang rudang mejile rudang mejile permen bibina luah man kade-kade. Makasih ingat pada nanti bapak si pakai megelang minat teta payo minat
Bola kelmacikan rudang rudang mejili anakku luang man kade-kade rudang mejile turang bapana luang man kade-kade rudang mejile teman nadena luang man kade-kade anak beru teman meriah kerina ulah kesan kade ya hai anak beru karo mergana si beru karo kan si ngempoy beru karo si baba karo kerina rikut teman meriah anak kuda kerina sekedoda ke penuh kuning ijabas penabalan gelar guru singa si babare milala ke poda pari makamare dek kam krina nang meriah ola kalmacik tangki rudang mejile anakku rudang mejile luang man kade-kade turang bapana luang man kade-kade makasih ingat padanan di bapak si pakai kendelan Ulakal macikan rudang mejile turang bapana luang man kade-kade rudang mejile permen bibina rudang man kade-kade rudang mejile permen bibina luang man kade-kade yang dina ya udah tadi karena anak beru karo mergana rikut teman meriah anak muda bahkan karena penukur kuning kerina udah tadi iya nang komendar kedungan kerina karena sangkep geluh kam karo mergana karena nahkan penukur kuning karena keputus sikap kam babarendu atape permendu maka ibasenda eman badu kam serjabatan gobaci patam kendo karena gendangdu iya ijender sentabi dagi kami man badu bagaimana anak berundu eman badu kam krina kalimbubu kami kam karo mergana ija karena go sepermen kami tabelkan kami gelar maka ibas totoras pasu-pasu sebrekan du lupa magin lupa belinnya karena permen kami kempudu maka ibas ye kujur malala kam krina kalimbubu rikuras puang kami maka pagi kerina bas totoras pasu-pasu serasi sekolah permen kami ija karena tabelkan kami anak berundung karena gelar maka kampe kerina mencuah-cuah sawir metua bagai nginca pengharapan kami bagaimana anak berundung karena bibina kam kerina anak berkoro mergana
Balai Desa Kuta Ujung Bandarenda. Nyaman kam kalibubu kami bagi kapir puang kerina pujur kain dikatakan kami man bandu nggo sepat dikendu reh ku bas kerja tenda kalibubu kami mungkin pipi gawari singgo lewat kami reh ku jabunu artanah rekatap ibas pulun kerja waris senda mungkin je lah kita jumpa mungkin tak silap kami cabas rumah ando baik perintah bagi arah sembuya ando tapi anak ando jaban kami pertanahan dalam bokal ni kers kami kerja bagi dengan kebuluhan kami anak berundu kalau tambah-tambah kebusuh ando jaga bas kesalahan kami ada kerina bas panggung dokari ya ajarkan dulu kami bila kulibenan wari pagi asup kami baca si terulin bagi singgoban kita si kudarina bagi kape bagi man puang kalibubu kami baik bagi arah bangun bergana bagi arah seburu bangun bagi perah kami si guru singa mungkin sedekah henda puang kami dengan cah kami puang kalibubu kami nak dengan makan kodat kami maka jadan hari kulebena tahlid pagi kerja itu telah kendu kami segala terteguh nakalah persadaran tenda kerina mungkin kesalahan kami sedekah heda ya rakyat kelabo kaptah kami ja bagi kerina olah kalau tambah-tambah kepusuh bagi kata kuda baca nar pagi kulebe ajar-ajar ini bas panggung PKK ajar-ajar ini kami gelah beloh kami pergi tempat terulin bagi singgoban kami gundari bagi kape bagi kita syukur gursing mergana bagi beras sendalanan senina sepagaron seperibanan pemerintah kerina ya bujur ka kota ke Bandu ngokani ajar-ajar ini kami ngokani tukar-tukar du kami urban kerja bagi enda lalu dari pengajar-pengajar itu kami numpak kami maka ngasup kami rebanca kerja sebagai indah bagi kami mana anak baru kami anak baru menteri indah bujur kain kata kami baik lebih nari syuh asa kudari kebelah kelaki hendak kami lah bukan ngasup bagi membalas di batalah bagi si mereka kerja parman badu kerina anak baru kami jagian lebih kerana kami kali hubung kurang penduduk kenisab ke dapur olah kalau sabar-sabar kumpusuh dulu kira-kira bagi-bagi dengan kebeluhan kami kali hubung dulu ya bujur kami bahasa kudari ya kan telah mendengar kami lihat si sembuya ditambah sembuya kuka ya apa yang kita sedang bahisa kita pulung ibas Los Ujung Bandarenda Perwe sini amati kami kalibubu kami milala arkiteken bagi situasi iwasinya denda bagi pesi kelengi kami kerina anak baru kami bagi Petrusku anak baru menteri bagi peras anak baru singukuri ras teman kami sendalanan nggo kidura perkundul tes itu na dewa siarain nape are teman kami sendalanan Kang tapi nggo bagi situasina ijenda kami tergelar basingalo perkempun arkiteken baru tambar malam perbe kami mindo maaf arkiteken perpulung kami entah lagi ukur tuh tapi bagi dengan situasi si alami kita Bas Gundari dan nambah rezeki nambah kesehatan terus ku lebih ibas warisi sendah dai nggo ialokan kami MK pedalan ikat-ikat tendi karena bre kami baru tambar malam entah pebru ginting jadi mulai Gundari nari terus ku lebih sehat-sehat nggo ikat kami tendindu gelah na olah nari lid sinanggel cawir metua jadi penggerun kempu bagi PNT kami
Enda pesi katakan bujur semban senina kami nih kami si kalimbas tapi ande bah jabundung gobe kempu kami. Kita kan reh kau ukur narban si mahuli maka ertoto kami gelah bagi kempu kami entah pe senina kami nya pe sehat-sehat remlalana rezeki arah pasu-pasu di bata janah ante kami si nggo iresmikan gelar da iba suari si sendah pe nggo kandai dipampukan nggo ka isahkan gelarna gelah lupa magin lupa batok nambah gedang belina janah sehat-sehat sekalah pagi sekolahna gelah gelar si babane ngasup ya babasa endam kuah cakap kami dengan kami dia teman sendalanan banci kok kak karena aku pestuna sendalanan ngeras kamu karo margane arahena sajar kita kan baru pernah ini bre tarigan kampus Tepu jadi Tepu suka nalu si Raja Tengah enang kalima sering ngeras kami si jenda kita kan sadenge maka kami tadi si jenda jadi ning kami pe menturang kami mulai gundarinari ku depanna ya sehat-sehat kakam jadi penggurun bere-bere kami raspe kempunte recawirna lah kami tua jadi ning kami pe ada yang go bagenda bandu sada kerja sangat menjile karena enda sada tambar man bandu tapi landu walau pe bage erlatih nangkap du kita kan ngidah kepulungan kami kirina kalimbubu nurah puang du jadi di kan kutari pagi landu kami tanah kokap lalit nari alasan lader bagi kokap maka ning kami sangat pernah menjuah-juah lah kami dari ku depanna karena nggo ibas waris sendahenda nggo ni alokan kami dai karena ikat-ikat tendin indu maka kami pe ertoto man dibata sebelahna panjangna lah umur do sehat-sehat kam olalit senangkel du kusir wari endam cakap kok penambahan bas kami nari si Tepu Morgana si jenda jadi bojurah menjuah-juah aku katakan bandu maka ndi anak baru Tena bas kita pulung ibas bari desenda jadi jenda ngerana kami sitaman bibi bi setuna kita pe dengan sebetuhan bi tapi tetap saya katakan bujurman Tuhan enda krina ada ini ku terlebih kami atau bujurman ujang dari mulunari ya jang ya kita kami bujurman ujang rah beri kami pe sedang otrokan du bibi rah kila ke rumah jadi bagian bi kila saya kita membuali rumah kami pitu anak bapak itani kenanin kuma bagai gitu enda kita melalak serong kerja-kerja kila hanya kami dengar dua kala kila jadi tambah-tambah SDP wala tambah sakut ukur do kilanya arah bibi jadi bagian bi kami pe permendor atau teman Tuhan gelah kampe kulubena sehat-sehat rah kila tambah setengah bi babai dulah pagi impal kami rah turang kami rah ke rumah kami sana dah du inya mungkin lah ngabotah na rumah kami bi kila terlebih memang beri kami rias bias pagi na mungkin entah reh kalian aku dulu mulo tar aku buah apam sana sangat sindari bibi rah kila arah ujangnya mau kayak kina jadi kami pe tersebentar 12 tambah sini subiak kami tambah setah bujur bibi bengkila kepeken kelangan tadi ngata kami lah kam bagi tuh teridah kepekelangan dua dagi kami kena ijapa ngoda Hindu kami hukuta jadilah kami enda tuh malam mati kami bagi pekena bapa tega mergana mungkin yang enda kepeken rekusik makana banc kita jumpa bagenda aludem kena nukur jadi basakan bibi ras bengkila enda bibi ngoda kami permendu baik kata sebiak kendai entera kami permendu jangan ca lala kerja serong jadi kami ngasih bancer ibasino tama-tama sakut nukur man bibi kami bibi tatap kami permendu bibingku kami selmana lah kami laukin payah kami apa sila ka bengkila perjumpa sendah seban jadi mula untuk ke depan karena selama enda mungkin kita jumpa unsur megati bah kerja lakan di jadi aku pelakam lang aku angka dengan sebegini rupa jadi aku petus apangku jujur bi bengkian kios peken kam kepenak beru kami lakan bege jadi basendela kam ngatakan unsur Tuhan karena ibas perjumpaan ngok peke-peke alan-alan tengah jumpa kita begini ada kira nukur jadi baskan bibir bengkila selamat ni ke biar sebengkila ijapang goseh kena surah-surando
Sakan do ikut tendi, ma bagi oleh dulatik. Mungkin dia perjuangan cukup luar biasa, ma bagi. Arsurang indah kam maka bagi indah kam tenah kendu. Salur pala-pala kam ada pagi-pagi lampas kam kuju malah kam bagi benesih rumah. Kita kan di surah-surah andu. Bahasa dari kam tuan di bata pekan jujuri. Maka banci alur adalah bagi surah-surah andu. Bahasa indah peman bibirah bengkila kami. Adikku kam cari betul bingku. Nenduka karena tuang reskan impal kami turang kami ke Nabi karena mungkin impal turang kami lah kam lengabokri angkana kami dah ngajari man impal reskan turang kami gelah kari ke depannya ada hubungan tak lebih dekat jadi olah kari terjang ibah perjumpaan tak bagi dangan cabi bengkila murah te kami bengkila bagi iya karena kami pela kam merah kenukur kami jadi makanan dari arkusi aku man kampe bengkila mungkin pasai bengkila ni kola kerika kami maju sate aku bengkila karena biar kami kari kata-kata merahangap pengibat ku ka bengkila tapi turikin donggo bagena malam te kami bengkila jadi endap kepekan Tuhan di bata masuk-masuk pajumpanta malam matendu karena utenah kendu kami ngureh kami permendu jangan cai bas kurang nepe kurangi penyakit bakrehan kami pe mungkin agak terlambat direh kami arak malu bengkila dauh bengkila belang bengkila tapi dia rakap kami bagi jadi basena man impal kami resken turang kami ni kusunembas bagi mimpal sendah kita nggo jumpa petratala bagenda jadi kata hari pergi jumpa kita bah lapangan cakapin dua aku impal mungkin aku pendek kidah kiri begela kam muka beda kidah mau bagi kidah bibi bengkila nambah cantik nak kidah bibi ke bengkila kepe nambah ganteng nak kakak jadi lakam malam mateta jadi bagi impal kami aturang kami jumpa siapa saja aku monggo kita labo kita monggo adi jumpa kita cakapi saja malam teko berarti kita ada keluarga bagi iya jadi embas aku kami selalu lakukan perini tergambar-gana ketekan bapak di rumah jadi kami menda permen de bibi bengkila ibas sereh sendah ngalokon karena ikat-ikat tendi sisa kenduman kami jadi bagi lebih si banci peseh cakap man bibir sebengkila kata selamat bibir sebengkila sukses set kami selalu kami jadi penggurun kami bagi peman karena babari kami ningku ijapan denggot ban kena gelar babari kami artoto kita mentuan di bata ane batul ane magin tangkal ga tampe pagi sekolah nak tambah pagi gelar nah kan bagi jadi isina kamu harus giat rahin impal kayak perintah duit duit kayak perintah duit kerina KIP saya jangan kelengin nun cari tenah pagi kami lampas kamerah dungi dahin kami MC Banci pesih cakap man Bandu bah perjumpaan te cukup luar biasa Tuhan di Banci masu-masu sangat mencari kita cawir metua kita kerina enam tetap pasongku bujur Lit kurang nape pertama lebih ngerana kami man bibi ras bengkila bujur bi arah bengkila nggo dipercayakan duman kami nggo yalokon kami ikat tendindu jadi harapan kami pe kerina kalimbu bundu jenda nari kulebe sehat kam duana ras bibi resehat-sehat nakam tambah rezekindu panjang umur doem pengharapan kami manturangku kami peras beru kami sing mungkin kita sengela jumpa endam kami si raja tengah nari man bere-bere kami pesinggo nabalkan gelarna sehat-sehat ia perah belin nalu pangindak rupam batuk harapan kami tambah kapagi gelarna man kampe beru kami aras turangku sehat kam panjang rezekindu murah rezekindu yang pengharapan kami man Bandu aku pelwom belang ngerana bujur as mejuah-juah kita kerina bujur arkiteken ngok banci kita pulung ibas tengah-tengah jamburenda eme arkiteken bekas undangan kam anak baru menteri kami Guru Singa Margana ras turang kami baru tamar malam turang rebus sura-sura lakor tenah nandangi kami kerina eme erdandanken igejap kendu pengarak-ngarak di bata kegeluh hendu seh kubas paksenda sehat-sehat dengan mejuah-juah kam dengan dehar cekindu rakitikin simpel turang maka ibu pulung du ko sangkap geluh du melakonahkan ikat-ikat tendi nandangi kami kelimbu bundu seh kupuang
anak buru menteri kami, mungkin terkhusus kami Pelawi Mergana karena puang kalibu bundu, entah bagi si cengkel ngi akap ndu, sebab ndu bayi kuturuikan turang nini beringdu 4 ini di bulang kami, 4 di laki terengkel kami situ huna sekupas rumah galup, tapi sebas pak sendampal kami dengan cara turang kundu sebas denda. Jadi endar pengarapan kami ulah kam ertak-tak, ulah kam bersemulih ibas kekurangan kami impal du kerina Pelawi Mergana puang du. Amin nape kami dua ngancarah turang kundu kujinda impal dua rahedahan du turang bagi pekam beberi kami dilaki rasidi beru. Perkusik ngekrina pertendin impal du Pelawi Mergana riko restoran kundu. Kubas pusuh perhatian kami kucuping kami impal. Teman senina amin lagi skala kamre kami lah banci berkat totoras pasu-pasu kami sekendu nandangi impal ta guru singa Mergana rikut resturang tak beru saribu gelah arah kata arah toto sini bandu teman senina kami gelah penguai di bata kubas kegeluhan aku pertendina gelah serasi sekula iya dalani kegeluhan tetap mujuh-juah ia gelah cawir ia metua gelah nasangap ia mupus anak dilaki nak diberusi ngoseh kubas tengah dunia dah dengan pe gelah telap babahna lako ersumekah nandangi beri-berente begini nas sembuyak kami kerina impal maka begempel kai si kusahkan enda metoto kami kerina kali bundu Pelawi Mergana si 4 nini. Adikku katakan penter mahangkenge kuakap sebab aku tersekala rek labu ban aku si bejingkat na mungkin kami ngi kebetulan basuhan isi sendah lalit alangan kami rah turang kundu impal maka nggo bandu deh bagian sekendu nandangi kami tendi maka malam kal ate kami guna ngalo kenca ngeluh kal akap kami nini biring kami dubi nini biring ta bagendam kepeken ari isahkan anak buru menteri kami kehamatan nandangi kami kepuangna bagi nina pusuh kami anak buru kami maka malam kalati kami maka toto kami besi maka ibas kam gunahkan endam nandangi kami puang du maka toto respasu kami ertutuk kami nandangi di buku di bata karena kam kerina turang kami bagi pirasimpal kami sehat kam deher jekindu nambah dolat daging du ersepuh dengan masin sirapan du gelah sangap kam dengan banci kam jadi galah gedang kami anak buru menteri kami gelah telap pagi babah du guna mimpin kami kerina kalibun puang du sembiring Mergana bagi menuate kami maka bagi peman bandu kam beri kami guru singa Mergana beri tambar malam beri rekod ras beri kami kam buru sembiring bagaimanaku turang beri mamana ijakam basuhari si sendah dai ngonabalkan gelar anak gelar kampu kami maka ertuto kami mandi bata gelahna kampe berikan kepentaran man bandu gelah banci ipin pindu kampu kami bagi singena ati di bata dengan nambah rezekindu nambah dolat daging du deher pagi rezeki suwe ras pendah Hindu ibrekin di bata man bandu kesangapan gelah banci pagi ia sekolah kendu bagi si surah-surana maka tole pe pengharapan kami si idah kami dai karena si inggo titipkan di bata tengah anakku tengah jabu aku 2 anak kam maka sinudu cimpa dengan ngenca maka toto kami memandu gelah na pagi iberikan di bata man bandu tuah kesangapan anak dilaki gelah alu bagi malam ati kami guna natap perjabundu
berketekin di bata ngemasu-masu bagim toto kami nandangin di bata karena jabundu gelah penguilah tendindu gelah turah kemeleman ati jadi sekar jangandu dagi bagim impal bagim bebre kami bagim turang bebre kami guru sembiring bagendam kata sisakan kami entah melalangin kak kekurangan bagaimana mamenda baginu atendu tapi isi pusuh kami nguiturukan kami bas paksena tuntungkan kami manbandu gelahna di bata tetap si makena-kena kegeluh henduk kam kerina kam terlebih kam kerina guru siga margana jenari terkhusus manbandu kam anak buru kami genting suka margana karena si madadar himpal kami bagaim anak buru kami ijapa bas paksenda kali anak berundu anak berunta guru singa margana bre ginting suka bagai perah turang ta buru tamar malam guseh ku ada penta lakonah ke negeri dekat endi maka entah lagi pantas kap nu ginting suka margana kami mendar pengarapan mindoman bandu gelah bandulah kari pasu-pasu nandangin nak berunte impal bagai peturang gelah na arah toto sini bandu panci kari di bata sinuan kenca ku tengah kegeluhna jadi bagaim kata si gendak endan deskan kami bas kami pelawi mergana ibas kekurangan yang kurangin nipi gulut nipi jahat man banta ibas kelebihanna ngelebihi rezekinta umur segedang man banta kerina sub wari-wari siro bujrah menjuah-juah man banta amin apai kam dai protokol dai enda tur warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sepanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ijabas waris sesendah kita ngobanti pulung MK rekitekan padahal ikat-ikat tende ras nambahkan gelar kempu hitlah kita pulung jenda kerina ibas keadaan sehat walafiat lalit kait sekurang jadi pertama-tama lebih mantuang kali bubu kami guru singa mergana bagi peras turangku selamat kambas kerjaan duenda ijab kamgon nahkan utang adat mantuang kali bubu ras kali bubu janah kami pe toto kami mandibata gelah kampe sehat-sehat nak tak kerina senanggal daging du sehat-sehat kam cawir nak kam tua bagaimana pemendon kami mandibata seterusnya man kempu kami ijabah sebarisi sendah ngokai tambal kena ngokai sampai kena gelar kempu dari bahasa dia dapat kempu kami doa kami toto kami ngenca sembilin nasihkan kami man bandu gelah kampe damai gelah bas jabundu kam bas keluarga andu sehat-sehat kam ugai surandu bagailah pagi seh danah kempus tambal penggelar nebe pagi seh kalah pagi bagi surana sarasi sekulaka ia mabagelarna nyapen tak kakrina senanggal dagingna gelah sehat-sehat sehat ia dikina 10 bena pagi dari kami kami ngayak ngagenda mengan cakokap pas kami nari kami tergelar kaya ngenda aku tak kaya gelarna kami ngenda Singalau perkempun Singalau perkempun oh ya kami setepu mergana dagang batu nari sadang ngenda kami harus depari ma bagaimana depari bagai guru kinaya ya jadi bagaimana kampung kami angkandu dari sebarang bas kami nari bujurus menjuah-juah wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum mau berena kita kesehatan dakam guna pulung ibas los unjung bandarenda dakam nabelkan gelar rahkan pedalan ikat-ikat tendi man bengkila kami habibi kami ma bege maka dakam kami lebih dakam sengalo perkempun dakam bahkan nabarkan gelar dakam kami gue cukup sada kebanggaan andeman kam turang kami bege perahkan silih kami bege perahkan turang silih kami dakam anak ibu puskila guru singa margana dakam gue sada kebanggaan wah kami seh kepe surah-surandu noh kensa man bibira bengkila kami sangayang geloh kam gelar utang adat nginda gelar nama bege gelah nada kam malam pagi ate bibirakan bengkila ate endo turang kami bagi para silih kami maka ada kam radu rawan gelar enda jeng di pedalan kami ate endo mah bagi maka kami sada kebanggaan
kami dakam turang dun tah labo dengan ngasup pe. Dakam bilang ada kam orang tua dakam ada begekin surah-surah anak. Pasti jadi tena. Maka dakam pedang katam go selamat man bandu. Jadi dakam dai dakam gokan naki matawarin dakam goka dakam tabelkan gelar. Eka bere-bere kami guru singa bere-bere Maliala kempu kalak depari. Dakam gak usah ada kebanggaan, gak ada kami dipupus pas tengah-tengah jabundu, dakam kami kali bubundu sebut dakam ngalo perkempun depari mergana, dakam mertoto kami, gelahna bere-bere kami, jedanari kupudi, sesehat ia, lupa ngindat, lupa batuk, tar ngayak-ngayak pergedangna, bagaimana pengharapan kami. Maka dakam ada hati kami sengalo perkempun, bere-bere kami dakam lipat ada kebanggaan hati kami. Maka dalam du berjuang turang bagaimana kami rasili ajar-ajari bengkila bagi rakan bitua bibi kami gelahna pagi dakam kila banci kam pagi jadi penggurun turang kami rakan cilih kami pengharapan kami kila lande tandain itu kami dakam tandai itu kami sada persada kami depari si risogong nari ma bagi asar tenah kami lo pernah kami melaru maka kami dakam sengalo perkempun sukut bahkan depari mergana nari tercang bagai ngenca kampe sehat kam kila sehat kami tua dakam go kada kami suhkan anak di tengah-tengah jabundu dakam ikat-ikat tendi ndai go pedalan go suku kalimbu buri kurakan kupuang anak beru mantri pe dakam kampe sehat masuk pertendindu kila gelah nadakam anak EP jenar kupudi serasi sekolah kaya dakam linakar rezekina beredi bata kami dakam bagian kami kas ngalo perkempun depari mergana nari Memang luar biasa kin bangkila kami double kepeken bangkila kepeken terga mergane adi terga mergane lakin payah bangkila cetak pela payah cak oke ya jadi bagian dan bibi bangkila raskan para turang kami niku sendah bagian mia ningku mabage jadi ada maklum kam kita kalak karo tapi nambah tang naik krina bagi kita kalak karo adat yang bagi kini jadi bahasa Indah pela kam penolih cakap kepesuh man bandu karena babare kempun anak kelangan tengah-tengah jabundu kelangindu kai perintah lah kami sini lah kami ngisi bancing kelangisa kami doa sahkan kami man bandu sajangan cala kami sikai pesi terjadi guna akan sekolah kerana ke tengah jabu kamu harus mencari, kamu harus gegah, kamu harus landeman citarentan, regiah-giah lah kamu nina, karena warsi pagi lenga jangta, sendah maka jangta. Jadi baselah kamu sempatkan dua waktu, darami cuan nina kacuan, kepekin duit isina. Jadi kai peninta perjumpaan teh kerina duit, jadi olah bandu jadi patokan lah bokang, tapi lah kamu kai pela kamu sen pokok ujung-ujungnya sen. Maka bang cipulung bagenda sen kangenda. Jadi bahasa Indah pe tanda putih ada media hukur kita sendakin. Ma bagi gia pemala keri sene bangkila bibing kami malam matendu bangkila lah kam bagi karena ngonde kahen rencana kendu tercapai kai lah kam tuan di batas sama semua sepejupanta. Jadi enda misi banci pesih cakap man bandu kelengi babari kempu anak tengah cabu kai pagi sekolah na sampai kendu asa gegah asa ngasuk ndu yakinlah kam rezeki pasti ada encari kita ya encari enggak pulung metunggung ibas jamborenda guna andalankan ekap ikat-ikat kente ikat-ikat tendi anak baru kami guru singa mergana manua khususna ada bas kami pelawi mergana kami memang anak berutu awa kamu kasin tua adwi kata ajaran Indo aku situna lah ngawuluh ngajarkan cuman kita toto enda yang penting nah toto ras pasu-pasu kami enda kam gelahna sehat pihir tendindu raspe turang kami raspe pagi Kepudin wari ibas jabu pelawi mergana ada nasihat-sehat kami tetap ukur kami idah kami je kam sin tua si meteh jabu kami eka pelawi mergana jadi enda man kam khususna pelawi mergana apa ipe kam labor ndobah totokan kami kali membunuh sehat-sehat kam kerima rahmu jua amin dai enda sada kudah kening kan nambalkan gelar ni naka oe
enda pe toto kami ka man kempu kami enda tulah lah pagi ia didik ndu ngelele dewasa sekolah kendu ya makanya pagi istilahnya jadika pagi ya berguna bagi nusa dan bangsa jadi agama jadi enda meningku kata si kenda enda manua lebe ya sedanari man bre kami tawar enda gelarna nggo kam ganti wenda jadi pagi anden tah pagi lah sikap tah ngindet situ olah min bagi bateku kam lah min seueuh pasar 2 bagi jadi bagi dalam surah kami gehin cari bre kami kelengi ulih don cari ya bagi bujur ramu jojo kita kerina restoranku ngoban ikat tendindunga restoranku enda sehat kam labok kami dapat gurun ku kami olah kam nari sakit kepada nuarin nga restoranku bicara pagi arja bukai lakon kami pagi pasar 2 labok kamar lakon kami ban nga kundul saja pinggu jadi te kami nga bagi berberi kami ngobandu gelar kempu kami berberi kami guguhlah kam mencari kam pagi sambar turangku res ngah kai pagi lakon kami berberi kami res anak kami kempu kami minimal naku tamat sarjana lah pagi ban endam dalam luar guguh pagi sebabna terem tenah kenduk kerina kade-kaden tajenda jadi sehat-sehat turangku ngah bagepe bere-bere kami ras kempu kami siban gelar si berbagai encang asup kami wabillahil taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi perpurungan si beriau ukur si jadi hati mari lebih totokan kita mendibata man Allah subhanahu wa ta'ala gelawan kita pulung jeda lalu siap-siap kita kerina jadi enda musikan wari sikat aja aku mengerana jadi man bandu beri kami anak kami duana nggak usah toto man bandu beri kami sah kam saudara mertua nggak usah kam mereka ikat tandiman kalibubu rah puang kerina enda nggak cukup sada bonus man bandu jarang kalak begenda ini kok bonus udah kena peset duana jadi makeup beri kami selamat nih kami bandu panjang umur kamu murah rezeki indu sehat busur bagaimana kami hanya bagian catutu kami man bandu beri kami ketawari paksa pagi ada tenah kami bagi kakam lampas naik kerja kami bagaimana kuakap beri kami bagaimana bandu kepu kami duana ngosah kasus surandu seh totondu ngoreh kempu ente kami bas tengah-tengah jabundu jadi endah harapan kami telah jadi dari ku lebih pagi sehat-sehat kerina panjang umur jaga ngasup kam didik ente jadi kalak si terpandang sah ku pendidikan sing beganjang bagaimana harapan kami jadi kuakap aku pe labung gedang ngerana bagi-bagi mencakapku gelah siap-siap kita kerina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enda iya mankam kakak rasturangku kami go padalandu ikat-ikat tendindu selamat man bandu kakak rasturangku kami sehat-sehat kam duana panjang umurndu murah rezekindu mankam anak beru kami si kami kelengi dahindu kami kalimu bundu rusur anak beru kami olah lupakan du kami anak beru kami pemindo kami kalimu bundu mankam bere-bere kami ras anak kami ngombelin kempu seh surah-surah duduana didik kempu anakku ras bere-bere kami didik ia ku agama gelai ia matah mahuli
ras sekolahkan tambahi pagi gelar nanakku andilah hara lebih arah pudi pagi tambahi bujur kataku enda kata tambahan jajwa gundari kutuju kuman kila rabibi oh bibi kila ngoda sehkandu ngalon kami keket tendi maka makin si perlebendai maka ikut kami tendindu maka kami sehat jadi penggurun kempu bas tengah-tengah Jabundu jadi janda narbe kami retoto man bandu bibiras kila maka sehatlah kam maka pagi adilil lakon Kalimbu Bundu pernangin margana lampas kamru jadi galah gedang kami maka janda nari kam panjang umur ndu maka kai sini cotokan ndu sehlah bagi ukur ndu begitu man kami man impal kami restoranku engko ibandai gelar kempu maka tanggung jawab dunggur galangna pertama pebelinsa jaga mendidik sa gundari zaman si berbahaya adinala pandai kita didik sa banji terjerumus jadi tugas lu jadi kami retotorah Kalimbu Bundu lupalah nyidet kempendar magin pergedangna jadi kami bertoto maka nyape pedas belin maka rajinlah kam bagi impal kabar turangku mencari maka kalengnya hasil pencarindu maka banci bagi tersekolahkan kempu kami jadi banci sada kebanggaan man keluarga maka nyape pagi berhasil bas akan hidupna kempenda kaku pela bogedang rana sibarem bojur kam Kalimbu kami dikuras puang no puang MKAP tergelar kam Kalimbu kami si kalau berkempun ibas double gelar engkapan kempu kami guru-guru singa beberi Maliala kempu depari setepu guru kenayan tarigan ningkan membantu Kalimbu kami melala bujur katakan kami enggo tungkat du kami anak berundu enggo pulung kam guna pahagakan kami anak berundu sembiring mergana jadi kam grina enggo pulung singalokon bebere kami anak berundu kam setepur mergana pe enggo kam pulung je si ngalokon bere bas anak kami pikam deperi mergana enggo kam je terlebih kam Kalimbu kami tarikan mergana singalokon sikan bas bapa gokam pulung je silih ras turangku krina melala bujur kateng kami silih malam ate bapa iya gua kembali ke bata pulung kam je krina kepeken waris sendah luar biasa bagi kata nuda silih bagi ujang kam kang singalokon perinin bapa kam singalokon sikan luar biasa silih waris sendah jadi melala bujur katakan kami membantu kam Kalimbu kami dapari mergana sitepu mergana gur kenayan mergana bagepe sunurat mergana ras kam tarikan mergana bagepe ras puang kami si kelengi kami kam senina sembuyak kami krina melala bujur seman senina nggo pulung kita waris sendah guna petunggungkan ibas nabelkan gelar kempuntah berendu ning kami membadu kam anak kami balas permen kami bagepe man kam anak buru kami anak buru sebering mergana melala bujur kami impal pulung kam krina kam anak buru kami guna nungkat sinina subiak du beri kami ras permen du buru Maliala melala bujur katakan kami membadu kam krina kam anak buru kami singgo pulung bas warisi sendah jadi bagi nakku terang bapa na babere mama na meterem pulung kade-kade tanakku dalam bas kebeluhundu nakku olah pagi kam bas kebeluhundu la kebeluhundu enda krina mekuah ate kade-kade sebelang meterem nakku ras kam ras impal dugur kesinga mergana retenah kam ras impal du pulung krina Kalibubu bagepe kami bapandu turangdu bagepe bibi na begilandu ras impal du krina pulung nakku waris sendah maka enda tambah
babandu nakku ras ongan idah nuga perpulung gai kadeta krina gel-gel lima tenah 4 dah hindu nakku go meji go jago nina teman tapi waris jenanari ku lebena nakku 5 pagi tenah kadenta 5 na pagi dah hindu nakku segala olah pagi juru bapa nakku ras nande ras turang dua krina pengharapan kami man bandu kam anak kami bagem bebere mamana cakap kami man bandu tambah-tambah sade nggo tubuh kempu tengah-tengah jabudu buru guru singa bebere maliala kempu depari kaini nade kali bubunta tambahi pagi gelaran delaras leberas budi nina pengharapan kami maka kami bapandu retoto kami ras tulang dugrina ras nandendo sangap kam jumpa pagi sinangki mayang ras itu cimpa di tengah-tengah jabudu naku pengharapan kami bapandu tambah-tambah sade man silih rah ujang selamat ujang ngop padalan do ikit tendi man kalimbubu ras puang sangakam geloh denga resada ari hindu kepeker ras beberi kami ras permendo makanin kami di bata pagi masuk-masuk ke tengah jabudu segala ngogia pagi pedalan ikit tendi man kalimbubu ras puang rasihat nakam jenanari ku lebena pengharapan kami turang do jadi bagem turang bagi katang kudai gagelenari turang reteken permendung kusung jabudu bagi kami kepeken baskam tarigan mergana kang turang singa logon perinin bas bapa tarigan mergana kang singa logon ciken turang maka kepeken kita sada lingkaran dengan kepeken dengan kepeken terbong tertakrina kam turang kami bas kami singa logon perinin bas bapa anta singa logon ciken maka bagi merasas kita pagi kelengi kali membuta tarigan mergana turang bagi kuat kami manbandu jadi bagi turang berutam malam buru ginting ras kami silih kami karo mergana sehat kam cari kami tua man penggurun beberi kami ras anak kami permendu ras kempunta totokun kami manbandu maka bujur kotakan man banta krina man kade-kade sibilang meterem nggo kampulung ruh krina guna lako petunggungkan kerja ibasin noh kedikit tendi bagepe ras ngam sahkan gelar di tengah-tengah jabo anak kekelengan kami beberi kami bagai mas nusakan gelar bas kempu jadi melala bujur katan kami krina man banta krina kita kade-kade sibilang meterem bujur apa yang nari kita